ole thlir tu zong zong te in zawa in chebe le vek ule hei Bethsy te nupa chanchin kha atam jok chong anak hlo mai theya chen chong ano hlo mai thei boka engpo ni sela sakan sei zen bain chanchin kim chang a hi han ngai thaphat taila upa silar khiat puya le Bethsy talaka case register ani BCM recognized eventually supa si lar khiat puya le an pui Bethsy lalrinsangi te chu Mount Olive School debitola asama gospel meeting anei puina tharau swarin school no pang ati boite an tong tra sakawang te in RSS ni ya hriaten hindu no pangte an du lo chung Christiana in le luiti ra puin police an heka an boi me kani hemi chung changa hian karma salam khan pa silar hriat pu te no pa le Mount Olive School principal pusi lalrem sanga buang te te hi police lamin an kong nuwa le no pang te ya pathian hathomak tak tak alana wanga boruak azia donemo ti line min lam khan Kograjar district court ta no pang Christian in le tir child conversion ti in upa lalkhia pia chong thu dan upa le pusi lalrem sanga ubuang te te ka hian case and register le a hei hian buaina atikir khan le ani case register ani rwal hian interim bail deal ni in he an deal na hi no sakle zel ania tuna hian ukil te beronin malak mek zel ani upama hriata hian WhatsApp status lama an din hun update in interim bail an deal mek chu an lotling talo ani le pathianin amhinga wanga zel tang vetlaka min ngai veya kan pom miang chu ti in aziak zawra mi puiten upa silar khiat puya tanu pale an rong bol pui tuna buai na tok me tan an case in fel ani thoi theinan kan lo tong trai pui thau tonia an buai na hi akhir khan le maya chuwangin tong trai hen eng po thil eng po ati theya chuwangin hetianga an tor na hi Krista wanga an ton le pathian wanga tingen yang an mol phona an torna ania aro pui le maya chuwangin he an buai na hi chinfel ani thoi theinan le tranpui tu pathian ama wanga an tor pathian ngei chuanin a chan chuak thei ani ti kha achiang em ya chumi ring chungzel chuan tong trai na te kan lo riat pui thau donia ole news dang hi han ngai thale ngal taila a thona dorok tua pu arakan lammi chu longtla khan pui ni in thu zo fia mek ani talan tongin pathian ni zani som pani tlakua sa ni som pani khan longtlai chan mari venga Emmanuel store thok chuan dor bungrolana tur le penga apoisa da tura da khan chu scooter manga tan bo puin tholini zan dar khat le chan vel khan dil tang sauta man ania poisa ru tu hi ni zan khan longtlai police station thlen pui ni in tu zo fia mek ania hre thei sina ama hi mang you min 24 son of you mosen wong arakan myanmar ni in ain soi apoi sarup nen scooter panga athan che chu longtlai le mampui in kara a scooter chu petrol azo awangin anu chia ni in a hriata hemin hu hian trucka chuangin a chuana truck hi andil tang south than pa kilometer khat vela pi hong lon kora ta in heti lai vel hian andil tang south police ten nang chingin an manta ani police te hian an mi man nena tang hian cheng nuai sari singa sangkwa za sari an muleta apai saruk chua hi cheng nuai som chuang atling ya soi ani ole azia lo thin khop meya ti hianin cheng sing sari cheng nuai sari singa sangkwa za sari an muleta nia alom om khop meya e tin chuti rualin nuai sari chin zong kha kha alo pang man to ngen yanga khai ro kha chu anna mulet lo ya hriatania nuai som chuang atlingani chuan nuai som ar tam kha aro chuak ti na ania chuwangin nuai sari chin ka chu ala tam viau ani awi om du viau ani anai tu tan chuan chuwang chuanin aphu tok semna ama hi mizo ani lo le ngal ni hriatania aphu tok semna na taka pek ni sela tin abak chen po hi mulet le ngai thina tur pon
trong trai na te kan lo thau don ya pala news tang hi han ngai thleng hal tai la Scholarship District Landowners Association chuan ram nei tu ni na singfel tura sarkar phutna tukin daruk atang khan NH06 NH306 sil charle aizolin kar kong pui andang Scholarship District Landowners Association chu chua an talan dan chuan kumthum chuang mana theilowa an ram khoi khna chu suat thoi se an duwa ram nei tu ni na singfel thoi tura sarkar phutin RRF notification 1965 chu ram hasana dal tu ani ti in thiani se antia four lane project po elotling tura phutin heng an thil pu sang ta hian ngai paimo a lo theinan sil charle aizolin kar kong chu dan ni se ti an relani an thu chhuat talan dan chuan tu ma tanga aloin ben pelna thin chu tu naya four lane kal tura wangin forest department chuan CA NPV compensation andu awangin RRF notification 1965 to chanin vaireng tele sarang in karchu roadside reserve forest in ram aron chu boi tharle antia vaireng tele sarang kar cheng mi puite chu he dana wang hian an himlo ti soin mani in huan lo ram tia anau cheibol chu forest department in an chu sak ni an soya RRF din santir tuma malak na omek chu tha ti lovin an do da zel don ti an sei bokani ole ato pakan sei nu chu hei kan khove lia buai to tak mewa tin chiat na lir hian min nang chi nga tin chu ti rualin a khovel mai nilo a mi hringa cheng te po hi kan sual tul charau sualin min bo mek chu wangin setana hianin hun tlem te anei to ti a hriat awang hianin asase tu zongin a phiruai to ani chu wangin heng hi kan hriata pathian lam hi kan hoi a hun tak mewa chu ti ani lo chuan keimani ngeya po tharau sual hian na aron thok ve theya tinaru ka tharau sual thole alanga pawa tharau sual tho hi kha pathian mit ngwa chonai nang renga aru ka thil kan ti suara kha atakin mi ten an ba mulawa lang chualo ti na mai kha ania tin kan thil ti sual ero ain anglawa khami awang te po kha ania athan chu ruk te tu na news kan ngai chak khan ania tin kong chung changa te po kong thalo kan sarkar hnuaya teng khanin shom emaya tin chu ti rualin a mihring na tualin tha ti te kut in thak in khoiron han tiang si te bo atam to emai ni tual thi ti te po hi tam emaya chuwang chuan kan mizoram christian ngeya thleng ngai lo te po hi aron thleng ta zut maya heng atang te po hian keimani mi mal nun thau hi in fia taila ke hi enge in siam thana lai tur ka nei tiang chi te khang ang te kha in bi fianan mang taila chunga chuan keimani nokoma piang su pai fa ze lela chu pathian ro puinan le pathian tan kan ram tan tin aram tan le Isu Kristaina arama cheng ve tura tingen engmoran tlanate athon lo tura thai pato pa he swal thi sana malam pa zel thei turin in po se thar zelang uti kha top khanan karon saile ni sela wala thir tu zong te zawa in mangtha kun manual vek ule lel panin zawa in mal som vek chawro se